Kardom B News 7 Than Bang Nili Bapuram Senar Birtang Tonpen Arjuponik Tha Pini Aru Achiklo Niphai Thongkero ICR Ni Jai Kathar Ahem along Pherangke Amai Kangni Lape non Birtang Tonpen Lang Ponik Tha Non ke MP ta man et non ta ke dam thulo drafter bange lage Sri Elwin Teron OSD MOS Ministry of MOS ke pilolo Minister of State putong polone pilone Minister of State OSD MOS ke AAC polote kopilo MOS ke binongge Minister of State puji sta ke AAC lo Minister of State ke ave lapen member secretary ke deputy secretary in charge legislative department ke AAC lapen ke members do ulang Dr. Mansing Rong PMLA alabang sohot Sri Dharam Singh Teron ex-chairman KASC lapen Dr. Numol Momin MLA hala sohot non ke deputy speaker lapen Srimoti Joyasri Daulagopo IAS retired alangli ke retired to add la Pherangke principal secretary lapen Sri JD Thang associate professor head of department political science Dipu Government College lapen Sri Bernard Rongphar associate professor political science Dipu Government College lapen Sri Dhaneswar Ingti retired joint secretary KAAC non ke alangli ke Padma Sri take long to atla lapen Sri Rup Singh Kiso retired joint secretary KAAC lapen Sri Mindarong P advocate Guwahati High Court lapen ke Sri Dar Singh Ronghang lake honorable MSc halabang so non ke MLA le alang litum hello a member tum alang litum claim credit lo amasi lake claim un e pura rat atum phan kapit klang ya phan alang litum arboretum along bang akithepia seminar hang le so Neli tum HSDC pen claim rapet amasi HSDC tum nang pulo dun nang ni HSDC kalilo ASDC atu men claim rapet ama ASDC tum men ting wala itum dun de nang paman ni lita dun de hala so acha hala bangsu seminar hutta ki koi hetu Bijoy Hansaria lage BL Hansaria so polo BL Hansaria ke lake Supreme Court a Justice Supreme Court a Justice retired that api alang li 6 schedule pangrum si 6 schedule la kitab selam la tela Bijoy Hansaria Bijoy Hansaria lagi alang li putekang lo jong si allo Governor yang si sohi he ponden nang tumpio porlo Supreme Court case pipede kudi iputekang Supreme Court long case pino governor abirudhe government sarkar abirudhe ako alang li pula ke article 163 penle la allo sila mejima henoma governor pankelo nangi ali la salam ta Bijoy Hansaria putekang lo lage paragraph 20 BA pen si salam nangi puputekang at lo la sohut ande paragraph 20 BA pen non anta governor pan lo ledet paper lo alang litum 163 pen sa Assam government pan lo thurong lo ra 163 article 163 pen halaga article 163 pen ki logic hai council tumaja ko hobe lage halaga council do pan galia lage assembly to pan lage Assam assembly kam hala bange Assam Assembly si aja kong du hala bange ako hala bange council long akarbar kalia lagi Assam Assembly tu bade parliament tu law selam lo telasi governor kali kes president of Hankeloji a power abang halaki ande BA pen paragraph 20 BA 6 schedule pen kopya polo no lanta lo le de
Nili legalo legali dele, pilo ne panang putue. Nili si tante det kubong. Rata tumta labang e chini nangji, son kapamanghu lapen bang ke than tap of the ke kroidun tap labang ke itung ke chok chelo non ke rata tum. La si pinini tum la sa a press conference ko ke hang tuna. Day. La le son. Alang li labang la isila lapen ako nili la long si ako putu pit le po. Athema labang ke cirap lok lo non ke pla. Arni sihatan ni tum Chief Election Commissioner Pan isya lo by post si lo speed post pen si lo alang lino an ke long app po lapen nilitum non inquiry sirkep atumi dik nilitum DC panta ako lo pidam tulo address to a number bang number 3 lo a sitia number lapen a date bang 29 May lo lapen ke address to deputy non hoke district commissioner pusipu lapen returning officer puta pulo atema election ta no anta dobom la lama si lapen subject ke deletion of names of genuine citizens from voters list by government missionary atum si ilitum tribal atum Kilonjia Ohomia Adivasi atum amen kang tan bangay alot away bangay kiantu halake doan alota citizen atum vote pivek nang ji allo pensi amen kang tan tu bangay itum si intan nang ipun itum si ipu kang tan tu ke government tu BJP government relate BJP lo gadi BJP tu si kang tan bangay non BJP tu intan olo non election ke non het ke tang election 26 April ni ke dua election la soalam ke serious pikir nili tum press conference ke hang I le thot ke la hello muni tum chini nai muni tum hala इंग्रजी te ke thek pe nomor delete pomat la ke delete pu ke kang than bu chini de amad ing samri ma tha dam tha nili tum la amen ing than nang I pu pu ho ilitum IMLA to mana ningje hala bangso de amen ni lipun tum telo MLA pan CM ka do tum da ningje yen amen le kang than lo te ron si do po ka chi thu je tha si do po ka di hu yo la pon nang te nge ka ing than nang I pu ke ningje nang ni pu ke di ni to ban ni pu non nge ba ing than thu et lu ke che to ma nge nang than thu et lu BJP to ma nge tum aron da we nang than ya pan ta se ta jok ta aning da kang ke lang di aning pung pe lang di tu kacini ni apa lelo lah tak, delete pula tu kang tan pula lagi, lasi anjay kumar lo eklem, lagi BLO tu, hala la election office long kami claim tu, DC office long kami claim tu, latum lo kang tan, latum kang kapang tan toy ke mat lo, BJP sarkar kente, Amit Shah lo, Himanta Biswa Sarma lo, lade kapang tan, o tuliram rong hang lo. Lapen ke la Omor Singh Kisulo lapen Horin Singh be tumlo pang than ke MLA Dorsing Ronghang matalo involved lo latum Rup Singh Teron alang itum anta involved lo non jong si involved kali pante pu aning than tang lo alang litum ethe da ningje je ka din non nanta alang litum BJP tum ethe da ningje je a party ka prek tum ethe da ningje je Congress tum na ningje je ni litum bang si aku ningje thule thot lo nil kum dak pulo ni 48 la solam ni number 1 pulo day our desire to bring to light is the following defects which have taken place in the voter list used in the parliamentary election 2024. Number 1, the government has depended heavily on computers for preparation of correct voters list, but the names of many genuine voters have been wrongly deleted and they could not vote in spite of possession of voters identity cards. They voters identity card dulu te vote joklong wek po tapi joklong le det lo ati mahala voter list long delete to the pok pape do pok. It is revealed that neither inclusion of names in voter list nor possession of voters identity cards can enable
an Indian citizen to exercise his or her democratic rights to vote in elections in India. Non ye plan tho bang ke. Voter list amen ke do chota vote pilong le voter identity card ke do ta vote pilong le. Non ye plan tho bang ke. Lapen number 2 ke during this parliamentary election many voters who were holding their own voters identity cards could not vote because the word deleted was marked against their names in the voter list. Most of the officials performing election duty do not respect the inherent authority and power of the voters identity cards. They respect the authority and power of the word deleted marked against the names of living and genuine voters in the voter list. Chitang lo pasal deleted pucok lo ring ak lang kiring ak se voter list ke pon voter identity card ci ot pon link lo mati di deta la tum vote pilong li lapen ke the voters who have voters ID never suspected that their names would be marked deleted because the fact of whether they have died or moved out of their place of ordinary residence have not been inquired into and verified by the block level officers and other responsible election officials. Đây, là tum ban nang tum chitang loma, ban nang tum dakpen kat and loma puta inquiry dam di. Aning hang masih deleted rumang pu bare di. Number 3, we are led to suspect that there are several BLOs and other election officials with strong malicious sentiment against tribes people, Kilonjia, Osomia, and Adivasi people, which caused the marking of deleted in the voter list against the names of genuine living voters. They must have done this mischief to marginalize the tribes people, Kilonjia, Osomia, and Adivasi people, and to capture their land, political power, and economic power, and to suppress them. Ili tumhan naka-suppress dia pansi, lake ka-delete lo. Itumhan ka-marginalize. Ka-marginalize pulote, papi ong ibaret pansi ke-claim. Papi jum baret. Amunit papi jum baret. Voters tribal atum, Kilonjia, Osomia, Adivasi at mga voters papi jum baret. Ke-claim ke la itu malongli nang itijapan, itu ang political power nang itijapan, itu ang economic power nang itijapan, lapen itu ang naka-suppress nang idong kipiapan. Athema BJP itungge monusmriti si en gedi monusmriti along ke toke itungge bamun to aking pakarum si duk gedi la si aking pakarum na laken nili kan kaninge le akitap long sa anok sara de na de ding hang to ay akitap tanam tami anok sata na nam tami non ge BJP tum hala pre publish ha hedat ate titani tum long ge duk la kita. Number 4, reduction of number of voters of tribes people, Kilonjia, Osomia, and Adivasi has been made not only by deletion of their names from voter list, but their number has been prevented from increasing by not registering names of thousands of hill tribes people living in Karbi Anglong, West Karbi Anglong, and Dimahasao, and by manipulating online system of application day for registration in voters list. But itum han na perem, itum han na kapidjuk ke imen kang thanchot takalilang hala amen kabi itum han ta amen pa ithabdun long lede. Lata online system apot our saisi enturong akahinog item ya pan. Online system ki pijoy muchot dia pan si claim lo aman non bang sum tumuchot lo itu panay bitu. Thousands of tribes people, Kilonjia, Osomia, and Adivasis have not been able to register their names in the voter lists in spite of repeated attempts for registration. The spellings of many of the names of voters are found to be wrong in the voter list and voters' identity
voters ID. Although the applicants have given the correct spellings of their names to the BLOs. BLO to pan amen si top peme si PGPP lo. Ang kahit hala voter ID along voter list long kahit amen akichok si to konrong si. Amen chok chelo te vote ke pilong le de di lao pan lo. Itu pan na claim la BLO tum lo la BJP Congress tum lo. Congress pu dam nang ko thike la nom de delu ke aprang ma ta claim ver lo ke di. Hala spelling pa hin et voter ID along photo anta pinding pe jong pe jak lok son si vivi ke di pachini un edit lok son si claim ke di an ge ki pu ke modern pu ta ho me mu chot apa me mu chot ge lang ma amang da chong ding et dei na la si public suspect that many of the BLOs have anti-Northeast sentiment and are corrupt, and they have acted with ulterior motives, and some of them might be agents of Bongo Senas who are bent on creating Bongo Bhumi in Northeast India. Online system of application has been adopted by Election Commission of India to prevent corruption and injustice. But it is being used by wicked people to perpetrate injustice and for increasing burden on the poor tribes people, Khilonjia Osomias and Adivasis in the hill districts of Assam. It only proves they Kimi muchor dia pan se allo basela online system joy muchor dia pan ama henu muchor Alama bangela sidak nili pudun lo. It only proves that people with bad characters cannot be made good by change of laws. Munitum a ot henu dak atum han ke law khilar pen ke a ot papi miun e. Amunit la takha a law ke papi mesen lo ba ke mesen a law ta ka henu en surong bagi. La sini tum disipen DC upon demand law, nitum tipu gela hello. The APHLC therefore makes the following request to you. Number 1 ke to collect the names of living voters who still reside in the places or of their ordinary residences, but whose names have been wrongly marked deleted in the voters list. Ordinary residents pula tepilo voters amen long je thabdun ke inut amoni a long 6 months ningkan stiklen throk do nai 180 days do nai like ordinary residents pula dei hala dak dolo pula tang te alang limen ko nat manang liningka stiklen throk ke do hata ke nang limen ke do je lagi hala tum do edlo ande hala tum do bom lang Tidak cikelang, anda halat tu amen deleted putok atla. Apa halat tu amen anke risra pangrum nangi pusi neli tum disi apan pulo. Lapen la deleted po award aban ke tong sekot pen la thantura. Amunit tum han thantu nangi nang tum amen non aku voter list long thap tu atlo pura lampen thantu kagos pen thantu nangi pusi neli tum pulo. Number 3 bangke BLOs la penala officer kahin no officer tu komat tu man la son ke claim la tu pan ri nangji chimi nangi la tu ko nak la son ke do la pen number 4 bangke la so BLO la pen election officials satu officer kali official satu hala deleted tu ke mark tu pan punishment pinai la tu pan punishment pinai kedo punishment atema itong demokrasi do nangi po si itong demokrasya det pincong la arul ka pincong la election hello ka important nay apot lo election voter ki ko demokrasya long ke itum ajak kong chepe klang ya pan an ki hal ajak kong ke chepe klang ya pot ke than pilak lo lage henu pi kalam lo lage anti demokrasi lo anti india se lo te claim la pon la tum pan punishment pinai la pen number 5 bang ini tum pulo lagi ni tu APHLC det la kam gali det ke di lage lage la pot si social organizations an la pen political organization tum an hangra isia meeting do nang seminar ason tak pusi nili ki pudu la pen
DC daku seminar ason donai kita la atumi dan nangi cak don lata la hello ni tum loge pi la sila bangso ni litum pan APHLC pan sinang pubong titi nang tum amen delete nangi format non ke hala ni tum han jasemen nai pugen India block along ni litum kacerap don podi India block la pen hala da party grip hoduk United Opposition Party Forum Bodo Assam halalong ni tungge dodo na pot ni tungge dodo ni ke ni tu apraman na kubong lo ni tungge dodo ni ke la hello la so BJP tum nom se itum ha men nang than ka do ya kam se claim na ka piduk akam se claim contractor atum bill ki pipe dormaha ki pipe sakori ki pipe la kam se claim bare contract ake thi na Volvo machine la pen ke JCB dampar langsung duo tom fansi kontrak tapi cot kontrak asuk kipi log kipi pedet siapan si langsung tender notice along ta anu condition pedokok titi tender na pidunji pulote Volvo machine do nangi JCB machine do nangi dampar do nangi pupi ni bulldozer do nangi pupi ni bulldozer mang choki baru labang ke kado ita prama da claim bom lo halai ha ke thi do nang iku ke la ke itu pan contract nang pipet det ja pan se ke claim la ke anjan contract pipet det po ake thi tu machine pen pe claim po halak labor intensive kandidat lo labor do olo pulo tante itu munit si labor da claim long ni ke di poisa ta itum long si do kok poi di la si poisa itum long na pe do de dia pansi la contract ake thi akam claim rong lo la so BJP tu la ke arlo pen la ke arlo pen si claim lo itum han ake pe duk bare dia pan la pen itu munit dak ke chulong li junlong lera dak pen nang ke toy etra ha la ke chia tu han dak ke wan chulong et dia pansi la tu ne claim la si non election along ta Kerala ke do, Bangalore ke do, Maharashtra ke do, Delhi ke do, along ke do dam. Ban ke do dam atu non wangra vote nang pidun long le dat le. Vote nang pidun long le dat le. Kam ke the bang arlo ke si eklem la so kam. Non ke arlo ke lilo tek to dak si eklem tu bang itu amen an pula. Delete pake wrong so anchini nahi. Komat si ke delete puman laga amen ke than lo lagi. Atumi henta pulo nitu mamen wang wede ki wang we ke lu ke than lo ti ke wang we po alam ning ye rong bage ke ko man nang toy po nang toy ti la officer tum si la government tum nang toy ti la nang than pier po si nang toy ti de lo bage kang than lo la si non ni tum rat tum manga tu ning ri ke la hello son ke ko man amen maga delete pe ke to kan do ko beta amen a polling station amen lapen polling station a number lapen voters identity card a number tokra nilitum panang pisrak na nilitum government along lake action NG lahelo lake claim nangi nilitum APHLC tum claim chot nahi puali BJP tum da claim high de claim kami latin phere bu claim high he latin acha me thang si la kai no kam claim nang le lage congress da claim high he lage lahelo ni tum lapen don ke ande ni tum teglong lo ye anon tim sangho paning ye thona non bang ke ala ni tum pan amen ing than yim poma ing than de walam do paning ye thona lambang ke monsar ki kamasar katani ge kon lo je la bangso a committee along kado kawepen sing lo ada kado uji po Cita non la amen ke do lora tuma pen bangke bang krehini pulo ni lidak putam dat bang krehini atuma fan piniar ni kardiang long arapan piniar ni dat handa kahila bang krehini ni lige cengsi amen jong po la bangso sidol paragraph 2 sa paragraph 7 na tengpen la council long aron selam nang jipu hala bangso drafting committee long amen ke ni jong dat po ke cengsi umpen sarapel lo Forensing the Honorable MSc Elvin Peron OSD law drafter law lapen member secretary lake deputy secretary lapen legislative secretary atum do pok ACC lapen members law nalang nam sina Dr. Mansing Rong P pinianita siang tong ade
kiche so mening thanai council aron selam nangji lasom nak thaksi Dhorom Singh Teron alang li kenon doctorate manelu alang li ke thek serabang pulo Dhorom Singh Teron ke haita step piniani antara bangso lam rat tamani pulo thana hedet ke lasom nak thaksi numol momin ino lata inglo so muni lo alang li nup non ke aprang MLA lo nona banggalang li ke deputy speaker manelu step piniani ta ke cheso mening thanang ji council aron selam nang pinian dalam tisa ninge hai bangli Rana itu media domda aku dam la sola ke chini ne pola step pini chini na tumta la bang solam galang tumata aku dam nang po rara fan kupila la to message piji rat fan kupila mo thadi la solam nang tumta aku dam nang po lasom nak taksi Srimuti Joyasri Daulagapu IAS retired alang li phanda aku dam nang po je nang itu la bang so committee drafting committee sengde pe kui posin nang tuming samdi lo ma komane nang tuman nang ather doma la hailam na aku dam nang itu Lason hat taksi JD Thang Lata Associate Professor Lata HOD Political Science di Kugab College Alang li phanda judam nangpu Alang li taino deng long asoge dak karbiang long ge long asotum si but joklong chop nangji polang ita rara phan hai nangpu step ini ani labang solam teng samri songsi Bernard Rongphat Alang ita Political Science lo ma Associate Professor lo di Kugab College lo pini ani ita labang solam rara phan isi ta message dihahi Lasom nak taksi non Dhoneswar Intia ke hai joint secretary ex joint secretary lo retire lo lang ta ACC lo alang li ke non Padmasri award ta pia lo lang lifan step piniani ata ke cheso tumhan votalis pe na mening thanang ji pu bangge piniani talang litan nam face lening je ai Lasom nak taksi non rupsing kiso ke hai jalo Lasom nak taksi mindar Rongpi advocate Guwahati High Court lo alang advocate claim lo ke thega banglo iposi pini rara phan ke delo te rara phan thanang pula solang non ke dolang dorsing rong MSc alo so ke MSc non ge MLA lo pini yani enta karbiang long rara phan alang le thana he je ke che so tumhan council of botalis pe ing thanang ji Lapen council aron selam nangji council aron selam le pilang kona pini rara pantana he tipue pilo Assam government dum prohibit governor ban lo governor prohibit governor prohibit pote nang dum Supreme Court do High Court long damo tipulo High Court long damo hedet ke jong si karbia ke inglong ke pan ke claim pining hat jong si letum han itum claim ping tu pulo tang de pulo lang tum la solam dang di joy ke Rara phan pula message dipidat ke rat phan pachini det ke alanga tumke noni silam lo Dhorom Singh Teron jai ke lage BJP ja kalilu nason nak taksi Joyasri Dogala puta alanga ja Dogala puta BJP ja kalilu lason nak taksi Dhoneswar kita BJP kalilu lason nak taksi Mindarong pide BJP kalilu Rup Singh isoda BJP kalilu latu mening je me ke lage Lato man malo ke tipu bo malo to mana ko mane ini pen nam dia do man del to ha siem tulira mo hanang nang tum ninjeri putong ku delo mate la to ha imon to biso sorma nang tum ninjeri de putong nang to la to hane pulo man ke step tini yang tela bang solam ninjeri no nang ta kininje je jok pilo angke tum nang man de ma botalis kang khanji ke karbiang long itu masar jaya Kathar keninje tenge ke jeso to fan botalis na men thane no nang kang khan tu ko malo ke bang ato itu marang kang kilo ke 46,000 itu kini tak buat job long 46,000 macam santai nona bangke ni nang tuhan media fan nang pachini mana cuning liu bangke la bang kre hini atu malona tum rara long message isia achatai ban alang tu kupisi rara fan lam ningje ima kupisi rara fan lam than jima kupisi rara fan isia message di ima jeki cheso fan amen ing khani men khan thema ke alang tumta kroi krema ma kupinelam tumhan ke ther doma ke hala dak selam klan po nang tum hin pelelam tumlong ahem nang tum humre media tumbe jong se rada fan isi meseno meses di puntang te englong aso tum reng nangji pulutang te mesen kana council aron selam ji pulutang te nang tum media hin betamela bang solam pachini damu latum hanar judamo ke chengsi ba ke la Eldin Teron namda Arjunang po Horen Singh be banda Arjunang po Mansing Rongpi Dhorom Singh Teron numol umin namda Arjunang po piniani tang ho pe to lam this ni ji la solam bata ke koi ke jai ka tha ke che so men nang khani galisi
kece so tumna si kece lampu ente jai Kathar itu masar bangke alang li kela bangso drafting committee long a members tabi hala members tabi pina phana bangsi kaita karbok setelah a member dollar teman pini anda rap tum pola kuhai det la bangso lan tum charge nahi no tum charge hai itu ma ke thek kere tum ini tum lo ke thek tum na tolu pini alang li dhoram sing tiron ACS first class tu pusi tuliram long ta ningje me lo kelte ta pini ani la bangso lan pola rara long khana hebe kelte ke che so men in khanangji da council long lo selam nangji long le pota in khanangji trading license in khanangji pu pola long tum ningje hai hebe kelte itu masa jai Kathar de lo ma ke ningje nahi kelte alang tum ta ningje me lo kelte alang tum ta fix se putang ta ningje no alang tum ningje de claim da thoni tum pini la bangso press mit engi job ko ji kelte da pini ani tum ningje nang ko bang itu masa hai kai ta jai Kathar ke je so men kang khanjia bang si ke je so ban chela Ahem ni ci bitan jo tapi seban men khadet ta kon si polang lipa personalian chelan ke dam chulo non sta pini ani la hai tum bang tu banang tum arju hai lo makar biang lo madar tum arju hai pini ani anta pini ani ka akhelo ke chali da ha Guwahati ke chali Jorhat ke chali Dibrugarh ke chali ha Bangalore chali Shillong ke chali tam tum pini la hai lo mar ju hai lo mante kese tum dar ju hai lo mante pini alang lipan arju hai pini ani anta la tum phan karju hai pela jai Kathar Ahem si bongo sena jibit na tu en khandet tha tu sita pini alang li sigining je komalo ke che so men en khanai tu dang phan bang te ta pini lalang tum ningge hai lo mante pini ani sita ningge hai la kasila solam ke rara pan ilinam tu media pan tu riban ke rara pan nang tu mahin mesilon aku dulu jela bang so message ke pon je pan rara tumlong pang dak kamut rat tum ta pachini na komatsi hokalam kaninge ma komatsi kaninge hai ma ke hala bang so hor siklang rara chatai long klang pon ke labang solam nang tu mensi ponang ko pini anda ningge hai bang ade kasil non ke bang je labang so aram pen mangke jai Kathar sar phan mangke ke koya thai bilu ke koya masa ke nak so dale alang li ke hala bang solo mar kudoko posante nilitame puji cholo sar nang klem kete cholo nang mingi tum nilitame puji kente sta pini li puji aja ko dalam ipa athelang le bang so mem balok hamtar pu ri sta ar pudu to man tu punai ar pudu tum jo klem kete komal klem kente to bang so member de tum ha setelah so member de to pai tum kang hong se borlong lam face ta panin je pin de pin yan ta ningkan proklo majok dalam face ta judam serban ali malo ka judam bang do pini ani ta tu TV nang tu media hin benta pini telecast ta nam hai bang interview ta nam hai bang ali ing nam hai bang ali mayok ta komalo ke nam bang do uthat to ke nami tum sa jai kata nang likaro ke cheso men khai nang ke som se klem rong sia bi hala bang so a committee lo member to ko tu ma phan bang ke pini an talam tista ta bhai bang li social organization ta juji social organization ta protest ahela to my against hala bang krenia bang puhan ke pini an ta protest hai bang le ke protest hai ke jayega farsa pan me pi ke kai bai klem te me fi kai klan thai dem the ke pini an yelang li phan alang li ke che so men in thanang ji puri po bang hon si hala pilo ami pi kai go back ipu sida piniani la ke cheso men en khana ye so drafting committee atom hane piniani ta go back puhai bangani puhai bang no amalo pini iltum lo charlie so tum da dolo kapre organization tum da dopiglo sida pinian jalam testa ningi hai bangani malo ningi hai banglo asi yang tong ma jok ta chipi hai bangani komat phalo ka pheri ke le ha ka pheri goma hala te tum na charjunan ko kuno nei tu nona de tum pini ante sem tong ko do hai tang ali ko malo nan kelong ente ko thata pini vote a final bar ko people ko tang te labang so drafting committee labang so lok islam le posi nonta vote a final bar dal kar bien lo bang ke punan bar bom lo akhia lo islam le dat posi bang rang bom lo labang so lo islam de rasone pini ani kar bien lo ke bang ke tum apa dak abedesi Bihari Bengali tum danga bang awedeji sta pini ani la bang so lo ningkan prok Islam leke komalo leke long ke komalo pai tong ke bang sinamong komalo ke jum itum si jum leng long so tum
setiap ini yang labang solang majok ta ning pung bang abi ini pung kali halat tu masih karco dawa karco sula itum tekser pulo tang te nang le jong si nut doktoret pulo tang tekser bang pulo tekser abang pulo jong si rada pan te pulo tang te kumalo than jim na hat tek kilo bang dong tang kumante ko kato inut potmo sri long bang potmo sri pen sri long bang tang akhi ka ching hot update ka ching hot bang pu update la rada pan ki duk ke lang ki su ke boy pen ke klema bang pu lagi mat kanai bola mati setiap ini yang telah bangsa tante nang litum kacini teng pun tante la bangso non tribal voter list in thanang ji ko drafting committee seng da phis tami kang tante de ke la drafting committee long ke do members ma stamit che jorna pusi pujima no la so teng mo la so si punan ko puente polo lam ninge he de kente lam the ninge nang pura balo je ni tum la so si nang ipu ama jong si alang mungkin pun mati itu masa punang tentang media lah thelo di polong arbar itu molong banglo labang so lam sik situ lam put tak kecing waji kan hala bijoy hansine pun mati di jong si gubernur jong si kroi krip lut nang de nak tum kodong challenge noi pusi pulo kente di polo lah tum challenge saya kete labang so drafting committee long ke do members penceng lok a chairman a drafter tu polo ninja hai kente challenge nak pu rap dudun ji kala tum lo Rat tumar cap tunji, nang lini tar cap tu opinion ni, setiap opinion itu letul polar lah tum so bang challenge saya dah kira. Malah tuhan political opinion benefit tidak malah tuhan, malah long mana political benefit dalam tu. Long jauh si pining sambil lonte, lasi nonanda yang sambil lonte, kip koi ni jaya Kathar sar masih koi, jaya Kathar sar le lake, abdai abe dake, abdai ke doke lah bang krehi tu nonanda abdai, lah solong yang malah nang deh. Siam tuliramo hang tadu tulo solong ke. Setiap pinya ni siam tuliramo hang mana la solong itu lo pokake kodlong se hala pilo asam madak tulo gobernur long se. Itum gobernur long mula sa paningi tuna gobernur long tu meeting lo damlo. Itum long ke la bangso aku pilo draft apolo bosa. Draft ke law lo. La bangso law council pen itum han orang tenang lo lelang ko si bang nang ningi tuntak lo. Nang ningi tuntak lo itum meeting do hala ta. Hala alang dia andeng long. Itum conference lo meeting dulu itu. Halo dah kami meeting si bang gubernur mana jadi itu menonton hal lela. Lapen asam kopen la, ala ini orang join secretary nang dulu jadi sa. Halo tan itu long lelang. Inte lagi raro kan kita coba itu kente. Komisioner dah long lelang. Komisioner mata ninja long lelang puluh. Inte lah so long ke kita coba long ke la bang kerja ke pilo ke kroy tunai kente. La bang kerja tunai la tunda kita coba long si kroy tunai. Labang krin nunda pasti cepat tu nangi polo si cepat tu terkira. Lasi ke wan klen ni polo nang te kai da arjap sipai nang ninong cepat hangare nang ni siapa ni kita mage ningi oi jam ni ini pudai panggil hello. Itu masak jai Kathar ke klaim apot aninge soma upantan di kudam ini. Alang li klaim dat pola nong te dat po. Labang so sai cum der pote jai Kathar si amen dokok po busi kamat hadokok ma putani mat hadam ni non. Laso dah tu kong la sepini anda klaim aja lo kente. Ini le klaim bangke jaya Kathar laso kam sundel protan te jaya Kathar si amen dokok pu. Jauh lason si nang non emang mata dam emil. Lasi nang itu min pele media pele non macam thang noi. Rara pan isi la bang so message pune lapan la bang kreni lo ngam tum tam lamu. Alang tu mana juga mu rara pan kopia message ipi ma la bang so lam putar. Je kopi posi klaim te dead lo. Mana tum kolong dam lo ma putanan tum tami arju dam mil. Pilih tu emang kita anggap.